eji car wash kwenda kuba empower nikenda bombe nya increase capacity yao paka bombe kudhambia ngari nyingi na nya power kudhambia ngari nyingi amwana nya kuongera ngari nya na nya bombe nya kudhambia marori tonto ayo kuona kwina ngari nyingi chiecha na nyumene ana baba kona mbesa kintu kingi ndomba kudhithi kuba seed capital komba kubarinda na entrepreneurship kenda bomba kukuria biashara hizi na bomba nyabongo kuandika ntu wengi eje industry yomba kuandika na baba ndi na no tunyana batukone ne batiri tejerete ndogambita lege nango ginabo baite from nowhere to somewhere and this is my cohort. This is cohort here. No to kede atu kuona mtogotegera na jababa mantuja maingi kuona nya kwa kiwango yebo wingi tumba kudro bore. So eji cohort here is the comment kukambona na utorene keze na get trained into better to get more equipped and more skilled. There is hope in doing the right thing. Umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu. So to encourage youth better bari kundine kenda bomba nya learn more things together. Yeah, Rudy of course need it, yeah. It's a global crisis non to better Rudy gaitia affect everything across the board. Kwa ugentoni orampomba koria thirikari yetu ya Kenya ne amberia gutega mwananchi wa kawaida no miaga sana. Non to batu to dara to more of a consumer market. The consumer market is affected. But the greatest thing on our consumer. Na batu ya consumer market. We are not really an industrialized country. Kwa mtora consumer no okaigwa murimo nkoroki. Kwa thirikari yetu ikomba nya kuona njere ko chwa subsidy. Yeah, to subsidize some of these things. Bamba ibabwiri nyotegera ogoti bweto the VAT component na excise duty. Nenya leviere petroli ne bwiri otegero kenda petroli yomba kuinama atene one time babwiri gotegera no to mwananchi wa kawaida no kumia dai mero kwethro batu tukiara iria mantu jampara tegento gekiaga no to batu we an agricultural town nyakethro is small scale at least itwinyiraia dai no kona nandiko mero ke watanirwe na mbi na mpara kwa hiyo bwiri gotegera njirera tumbenya twingo ku increase capacity yetu nara kemiunda kenda agribusiness yekura. Agribusiness ni etikora boega petroli iteti. Non to their components directly attached to petroleum products. Institution yetu ni utwa ni kwa mwekuru inyawe ability ya ku guichwera. Gento kira ontetekanete na kyo ni barabeta ira koegwa. Na weri njochwe. Oni ambejeti ochwa. Nteterete koegwa. Kwa undiuga ndenda kuja kugombania na bange nchwe kena mpombo tethia na babeto no kuigwa ndeterete kuegwa oni ikugombane nende kena mpomba kugombania na barabange pomba kureta maendeleo ndene no tumantu ja maingi maendeleo ja maingi amona bu thirikari ne ombete ko ne kete structures na ombete nya gweka programs nyingi muno chimbotethia mwananchi kato tikuona mtogo tokoberia na mtogo turetera kwa hiyo mantu mbijeta kureta ndene no event na bokona change uke wananchi nde no to bai baba ina kura bara ina baba gwichwera ora o baba ngwa gwichwera na botsiga ke mto ora tena kura no to nyawe ga gwichwera kwa woni baba ibo to kwaraniria abo ara bamboneria ne otugeta kana nate wananchi